Počitovani patrače, dobri večer. Na počatku televizijnog magazina opatrime jaki prilohi našo novinare porihtali u prešlim tižnju. Členi tej robotnej grupy u Ramikoh naščivi veci nacionalnim zajednicom perších dňoch februára naščiveli i Šedzisko nacionalnog sovitu Rusnacoh. Nacionalni sovjet Rusnacoh u ruskim Keresture naščiveli predstavitelje delegacije Evropske unije u Srbiji, Luka Bjankoni, šef političnog odzeljenja delegacije Evropske unije i Gordana Rackić-Nikolić, sovjetnica za pitanja demokratizaciji. Ľudze dobrej dzeki zo Zvalalu obezpečeli prek donatora zo inoženstva penježi zo s ktorima razmešačno u poživi i sredstvog za higijenu pomahaju ľudzom kotrim to potrebne. Keďže i my farmere už u Evropskej uniji, či treba, že by zahynuta životinja po 2-3 týždni ležala na majetku, zažijeme vjedno s decmi i že by to nikto nesel odnijest. 10 sportski klubi, 400 sportisti i već jak 60 sportski robotniki robili u 2014 roku u sportskim društve Rusin z ruskog Kerestura. Stari običaj, kad še ženi vžime po kračunskih švetog schodzeli na pratki, u Bikić dolu začuvani. Ženi višivaju i špivaju ruski špivanki. U tižnju htori za nami ruski Kerestur naščiveli, ruski Kerestur i najvažnijši instituciji u njim naščiveli veci značni delegaciji. Perša medzi njima bula delegacija Ministerstva prosviti, htora naščivela naš nacionalni sovjet. U avgustu 2014 roku u Ramikov Ministerstva prosviti, nauki i tehnologijnog rozvoju na inicijativu samoho ministra formovana robotna grupa za unapredzenje obrazovanja pripadnikov nacionalnih menšinov. Členi tej robotnej grupy u Ramikoh naščivi veci nacionalnim zajednicom perších dňoch februára naščiveli i Šedzisko nacionalnog sovitu Rusnacoh. S obzirom na to da je ministarstvo u svom opštem akcionom planu predvidelo poziciju obrazovanja nacionalnih manjina, što je prvi put u nekoj novijoj istoriji obrazovanja u Srbiji, logično je bilo da se uradi i akcioni plan na osnovu kojeg bi se razvijalo obrazovanje na manjinskim jezicima i učenika pripadnika nacionalnih manjina. Dakle, obilazak nacionalnih saveta nacionalnih manjina se radi zbog izrade akcionog plana unapređivanja obrazovanja nacionalnih manjina. Dakle, sama ta radna grupa je rešila da napravi takav jedan akcioni plan koji je također deo strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine. Osnovni cilj tej naščivi to, že bi še u njepoštrednih rozvarkoh čulo šitski problemi, dilemi i predkladanja za zljepšanje miroh u oblasti obrazovanja za každu nacionalnu menšinu, bo po slovoh členoh tej robotnej grupi situacija na terenu bars rozlična. I sad u Vojvodina ne osjeća toliko te probleme, postoji poprilična tradicija obrazovanja, pogotovo ovo što ja zovem tradicionalne manjine, ali na nivou cele Srbije postoje brojni problemi i u vezi sa dvojezičnosti i organizovanja nastave na svim nivoima, također u vezi sa kadrovima. Mi smo do sada obišli, ja mislim da smo razgovarali sa 7 nacionalnih saveta i ono što je moj utisak da su dakle i neka postojeća situacija i da kažemo ideje za unapređenje potpuno različiti. Dakle, i ostvarenje prava na obrazovanje na manjinskom jeziku je različito. Mi trenutno u Republici Srbiji imamo kompletno obrazovanje, dakle, da kažemo osnovno i srednje obrazovanje na manjinskim jezicima na 8 različitih jezika, ali ćemo mi obići svih 20 nacionalnih saveta. Mali procent oblapenosti decov so školovanjem na macerinskim jaziku, nedostatočni i neadekvatni učebniki, nedostatok kadrov u nastavi, počeškosti u normovanju jazika, toljem da jedni z problemov, s ktorima še začuju veli nacionalni zajednici u Srbiji, a ktorí pri nas z najväčšej časti davno prevozi dzeni.
Medzitým toto rozvarka bola nahoda, že by sa ukázalo i na riešenia, ktorí môžu zlepšať postojacú situáciu, lebo na riešeniach, ktorí už vyprobovaní u praksi a s časom boli zanedbaní. Jeden od akcentov, ktorý ja naglašala, co nam bardzo potrebne, neobchodne i bardzo nam to nedostáva, že nemáme prosvітного совітника, надзорника, не знам ані як ще точно to volá, my to mali skorej, u pedagogijnim zavodu u Vojvodini, nam to neophodne teraz, pretože za da jedni problemi mi prosto njema kto zastupac, bo znači nje sam nacionalni sovit, ali ktoška kto u pokrajini bi bol z oblasti obrazovanja i ktorý by zastupal také stvari i hľadal rješovanje problemoh. Ja chcę na przykład, mamy u Novim Sadze teraz, że fakultatywna nastawa ruskiego języka za predškolski djeci odobrene nam, to ta grupa robi, djeci mamy vychovateljku, međutim, nikto nije kompetentni adekvatno ju i nahradzi za to, odnosno placic. Napevno, že takí podobní predkladania, ktorí u kompetencijoh ministerstva u dohľadným čase može rišiť a takí obecunki i dostati od jeho predstavníkoh. Sve ono što dakle Rusinski nacionalni savet bude predložio će biti uvršteno u taj akcioni plan. Naravno, prvi nacrti će biti poslati pre konačnog usvajanja svim nacionalnim savetima, nadalje komentare, predloge i sugestije. Tako da, dakle, svako ima podjednaku mogućnost da u taj akcioni plan uvrsti ono što misli da je najbolje za njegovu zajednicu. Nažalj, najveći problem s ktorým še začuje naša i njeljem naša zajednica u oblasti obrazovanja očigledno prevozi hodzi ingerenciji samoho Ministerstva prosviti. Na ih predstaviteljoh, ali i na šitskih učašnjikoh u rozvarki okremni upečatok ohabel kratki statistični pregled o kontinuovanim zmenšanju čísla djecov u školi Petro Kuzmjak u ostatnjej deceniji, ktorý vyniesla direktorka tej školy a ktorý rezultat migracijoh do vekších štretkoh i do inožemstva, jak i všemenšoho nataliteta na tih prostoroh. Keď by še ožili da jedni našo fabriki, ktoré sme mali pod prijemstva, keď by mladi ľudia našli, že še môžu tu zapošliť, že môžu tu sebe stvoriť život za svoju familiju i keď by to še ostvarelo, думам, že by sme mohli već beše dovac o zvekšovanju čísla školjarov u našej školi. Dotlja mi možeme še obljehnuť ljem na toto, co za teraz máme. Očigľadné, že za vracanie perspektívy i oživjovanie rurálnych štretkov, u ktorých u najväčšej míry žijú pripadníky nacionálnych menšínoch, tá i naša, potrebná drastičná premenka politiky rozvoju i investicijoh i angažovanje šitskih kapacitetoh državi u ktorej žijeme. To je više, čini mi se, stvar vlade Republike Srbije, kako da unapredi život kompletnog stanovništva, čak i ovog dela, a ne samo ove manjine. Čekajući také rješenja ostava nam u postojacih uslovijoh s režnima aktivnosťami holjem ublažiť negatívni trendi. Jedno z rješenjoh mohli bi buc i nedavno potpisani sporozumenja s dvoma oblastami u starim kraju. Nacionalni sovjet už jeden kročaj rušel. Toto, že by še nestanulo z ostim, že by še to predluželo i že by možda buc sme nadopoljnjeli tot odljiv zos priljivom, može biti zos Zakarpatja, zos Hornici, zos Staroho kraju. Nacionalni sovjet Rusnacoh toho týždňa bol domašnji i predstaviteľom delegacije Evropske unije u Srbiji, jak i predstaviteľom delegacije Prešovskoho samoupravnog kraju zos Slovackej. Nacionalni sovjet Rusnacoh u Ruskim Keresture naštiveli predstavitelje delegacije Evropske unije u Srbiji, Luka Bjankoni, šef političnog odzeljenja delegacije Evropske unije i Gordana Rackić-Nikolić, sovjetnica za pitanja demokratizaciji.
Zo njima bešedovali podpredsjedatelj Sovitu Mikola Šanta, predsjedatelj Vyvršného odboru Sovitu Željko Kovač, predsjedatelj odboru za informovanje Ivan Sabadoš i sekretarka Sovitu Tanja Arva Plančak. Oni hostcoh poinformovali o aktualnem stanu u obrazovanju po ruski, o sotrudnjstve Sovitog z lokalnima vlastami, a tiž i o stanu u informovanju na macerinskim jeziku i vytvorjovanju pravog na urjadove hasnovanje jezika i pisma. Akcent položeni na primjenjovanje šitskog toho u realnim živoce. Hoć tota naščiva bola formalnog charakteru i domašnji i hostci dumaju, že taki rozvarki pomohnju u prinošenju i izljepšovanju buducih zakonoh. Насамперед при виравјању законов ktorí пред нами, а знаме že ще буде виравјањен нови закон о правах националних меншин, односно закон о националних Sovitoh. Ja думам, že to organ, ktorý može upljivovac, apilovac na određeni problemi, a že to zložena stvar, zložena je, pretože každá zajednica faktično má specifični problemi, mi bi nošeli na to zavod svojo i jakož vidno bilo, že delegacija bila upućena do te problematike, co bar zvažne i kad bešu dajemo o finesoh, oni rozumije to ti finesi. Delegacija Evropske unije u Srbiji zoz naščivu našomu nacionalnomu sovitu započala rozvarki zoz nacionalnima sovitami u Srbiji, a prez taki naščiviše žada poinformovac o položenju menšinoh i hasnovanju jih pravoh. Nebudeme dávať okremný zvit zo tej misie, ale to tie rozvárky bar zvláštny za nás, že by sme še prešvočeli do toho, jaké neisté problémy menšinoh. Za toto sme okreme zainteresovaní, bo jedna zo najznačnejších točkov u pohlavju 23 prehľadkov z Európsku uniju, to počitovanie menšinských práv. Ivan Sabadoš delegaciju upoznal z ostim jaki nješka stan u medijoh, kotri informuju na ruskim jeziku i spozoril, že možljivi problem bude po konjec roka pre obovjazne privatizovanja lokalnih medijoh, medzi kotrima jezi tih, kotri informuju na jezikoh menšinoh. Kvalitet nješkajše rozvarki prave u tim, že mamo pečatok, že nije bilo bešedovane na prazno, i že sme nie sluhali jem tak dajaki floskuli i dajaki prazni obecunki, nego že bešedovalo na realni sposob. Pan Bianconi već je vyznačil, že njet evropski standard u oblasti spoljňovanja menšinskih prava abo informovanja na menšinskih jazikoh. Postoja prikladi dobre praksi, ali každá država toto rišuje na svoj sposob so spočitovanjem jednoho određenog urovnja, ktorý, ja pretpostavljam, ktorý raz dosiahnuti, nie bi trebalo da bude zmenšovani, a keď slovo o tým, že jakú mi pomoc môžeme dostať od orgánov alebo institucií Európskej únie, práve toto Sovito dávno. Že bi približovanje gu standardom Evropskej uniji pomoglo menšinskim zajednicom u Srbiji, konstatovane i u peršej u rjadovej naščivi delegaciji Prešovskog samoupravnog kraju autonomnej pokrajini Vojvodini posle potpisovanja sotrudnjstva u Prešove u novembru prešlogo roku. U vecej dňovej naščivi definovani oblasci u kotrih bi počalo sotrudnjstvo, a to kultura, obrazovanje i sport, ali u planu i drugi oblasci. Напевно, že kultura je najljepšejša, že otvarajú kontakty, ale bolo spomenuté turizam, kde naši potencijali ešte neprepoznati u Slovackej i nazdávame se, že im še to popáči. A okremna konferencija u maju bude u Slovackej o obnovljivih živih energiji, gdje i mi, jak Vojvodina, máme velikog potencijala. Prijedu podnikatelji iz Ukrajine, Poljska, a Njemecka, investitori, a tak sme pozvali naše lokalne samospravi ABIS. Gotovimi projektami prišli, a Slovensko nam, vlastne konkrétne Prešovský samosprávny kraj, nám pomôže, aby sme predstavili naše priority v tých oblastiach a samozrejme pomohli nájsť investorov. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. Ďakujeme. Dobrý deň. Vítajte. Helena Pašović. Dobrý deň. Vítajte. Delegacija zo samoupravnog Prešovskog kraju obišla Bački Petrovec i Ruski Kerestur, gdje bula host osnovne i srednje školi z domom školjaroh Petro Kuzmjak. Direktorka Helena Pašo-Pavlović host soh upoznala z ostim na jaki sposob funkcionuje tota škola. Potim za skratku programu delegaciju privital i direktor Doma kulturi u Ruskim Keresture Joakim Rac, kotri predstavil totu ustanovu, a Ruski narodni teatar Petro Riznič Djadja i turistične združenje predstavila Ivana Dudaš.
U rozvárkoch spomnuti už da jedni kročaji, kotri budu prevžati, že bi sporozumenje nje ostalo ljem slovo na paperu. Už za to drog najaveni da jedni prihodi kulturnih dijačoh, ansambloh, a bešedovane i o čeranki na štivoh srednjoškolcoh i studentoh. Rozdumuješe i za dalje. Na rok nas čeka 200 ročnica od narodzenja Petra Kuzmjaka, so žadame, že bi bila jedna dobra nahoda, že bi naša škola pošla do toho mesta, odkak prišel Petro Kuzmjak, i že bi še prenašli jeho potomki, a nješka mi spomnute, že jeden od jeho potomkov i direktor u Popradu, direktor školi, gdje eto jedna možljivost, že bi može voziti tot kontakt z hevtu školu bol preheljiveni i jedna nova možljivost sotrudzovac. Ja vidim, že u nas, nažalj, jeden čas ide nam na horše, a za razliku u njih cali čas im išlo na ljepše. Teraz, čom bi sme nje učeli na ih pozitívnych iskústvoch, že by sme nemuseli prechodziť to tí češky dráhy, ktorí nažaľ všetkými prechodzíme. Zmluva je napísaná na papieri a ďalšie konanie je vlastne na ľuďoch jednej strany aj druhej strany. V týchto dňoch sme si vlastne naozaj len identifikovali miesta, kde by sme vedeli spolupracovať. Vysvetlili sme si očakávania jednej a druhej strany, vysvetlili sme si možné platformy spolupráce. Výsledkom tohto stretnutia sú dnes 3 reálne projekty. 2 sa týkajú vlastne presne Korestúra, kde vlastne podporíme kultúrne akcie, podporíme ako regionálna samospráva účasť Podokianskeho umeleckého ľudového súboru na vašej Červenej rúži a podporíme vlastne prítomnosť divadla Alexandra Duchnoviča na svojom divadelnom vystúpení v vašom divadle. Jedna viaza je, že chceme to duchovné rozvíjať, da ľudia še vidza, da chodza, da mladí ľudí chodza. Ale isto, že vaši ľudia čekajú, že by še i toto materiálne cožka pošorelo. A to sú penieži z Európskej únie. My máme skúsenosti s tým, vy budete mať vypísané výzvy na predstupové fondy. Naša slovácka mladá teraz schválila program, to je Dunajská iniciatíva, v rámci toho chceme da najdeme jakýška smer, jakúška drážku za to, že by i my mali z toho chasen, i vy, že by z toho mali chasen. Ale tota výzva bude vypísaná až v 2. polroku tohoto roku. Takže očekujeme, že cožka vlas u Prešove a vlas u Novým Sadze zrobi, ale budú možlivosti, da môžu valami medzi sobu robiť projekty, ale da môžu i ansambli medzi sobu. A za to treba byť sporichtaní. My už tým prešli. My radzi vám pomohneme, poradzíme, jak treba napísať, len vyše musíte pýtať. Перша нашчива делегації з Прešova по словах домашніх і гостцох була удатна, і тот перший крочек, котрий зроблені бар зважди, že bi toto сотрудництво у найходzacim periodze počustvovali i ľudze. Už 6. rok, dzekujući donatorom zoz inožemstva, kolo 20 hudobni familiji zož Đurđova razmešačno dostavaju paket poživovih produktov u vrednosti 2000 dinari. Za velji familiji to jedina pomoc, ali je problem, že še číslo socijalno zahroženih osoboh z roka na rok zvekšuje. Po podatkoch Centru za socijalnu robotu Solidarnost u opštini Žabelj, kolo 10% žiteljstva na rupcu egzistenciji. Keď vežnije podatok z decembra 2013 i podatok z decembra 2014 vidíme, že še toto číslo zvekšalo za nejakých 10%, takže my na teritoriji opštiny Žabelj máme kolo 900 familiji, ktorí vytvorujú právo na peniežnú socijalnu pomoc. Pravo na porjadnu mešačnu socijalnu pomoc maju starecki familiji, ktorí nemajú druhé žvidlo finansovanja, familiji so zveci členami, samohranima ceri i ocove i osobi, ktorí majú dajaki fizični lebo mentalni nedostatok i vytvorujú pravo na dopatranje i pomoc druhej osobi. Po prihasnovateljoh porjadnej mešačnej penježnej pomoci u Centru za socijalnu robotu pomoc môžu pitati i drugi osobi. To je Iznuje i tzv. jednokratna penježna pomoc, ktorú obezpečuje lokalna samouprava.
Socijalno zagroženi osobi še obracajú k nám za pomoc a náš fachový tim precenjuje, či toti vymahanja opravdani i potom prinošíme rješenja o možljivej jednokratnej pomoci, ktorá rozumiše neporiadna. Najčastejšie to za potreby ličenja, lebo za trošky chovanja člena familije, eventualno za trošky prevozu i podobne. U mesnoj zajednici Đurđov doznali sme, že hudobstvo vše častejše durka i do obiscov u tim valalje. Mesna zajednica njema možljivosti materijalno pomognut svojim hraždanom. Ona ih ljem posila do kompetentnih institucijoh, ali daraz važna i tota moralna potrimovka. Obichodzeli sme osobne každého korisnika socijalnej pomoci, že bi sme vidjeli čim daco potrebne, pogotovo v loni kad bilo veljki šnih, že bi mali ohrivi, že bi nje bili zavejani zo šnihom, takže sme veckali i službu koja bila zadlužena za čišćenje šinjihu, ta sme ih tam usmeravali, že bi oni tamo čistjeli, že bi za každi slučaj ljudze mogli vis zobisa, abo že bi na kraju krajeva i služba hitne pomoci mogla dojść do tih ljudzov. Njezavisno od tih fajtov pomoci, ljudze dobrej dzeki zo zvalalu obezpečeli prek donatora zo inoženstva penježi zo s ktorima razmešačno u poživi i sredstvom za higijenu pomahaju ljudzom kotrim to potrebne. Každi mešac še dobiva jedan paket 25 familije. I već kaše kupi i drevo, toho roku sme 45 kubiki kupili, to dobili 23 familije po 2 kubiki. Ta pomoc naiste nije mala, hoć to tak vypatra 45 tisjači, mi delíme na 25 zobisa, to za 10 zjebo za 12 mešaci i dávame dreva, tak otprilike, že to okolo 800 tisjači dinari, co vojde každého roku do Valalu, a teraz to už 5 rok, jak to robíme, teraz počal tot 6. rok. Každi mešac dostavace tu pomoć? Nie. Raz dobijem, 2 raz dobijem, već raz ne dobijem, pa tak, kad i jak. I co vam znači to ta pomoć? Veljo mi znači, bo mi nemame robotu. Ani ja, ani brat. I eto tak, znachodzimy się jak możemy. Kiedy najčešće? A v žime najčešće, bo najmanje je z roboti i već najčešće žime. A tot paket to vam doza jedan mešac? Ha, doznam. Napišeme spisok i oni potpišu šitski, bo mi već kad to musíme poslać, že to ti ljudze naiste dobili i oni već postavljaju i pitanja čom to ti ljudze, jaki oni maju primanje, keljo maju roki, keljo u familiji žiju i takže šitsko musíme im objašnjic. Najveći máme starih i máme akcent na starih ľudzoch, ale dávame i ľudzom, ktorí majú dzeci so okrenými potrebami, ktorí majú veľo dzeci i takže u stvari preceni, že bi trebali dostać. Velji nemajú baš nič, da jedni majú socijalnu pomoc, da jedni už i u rokovše nahlašuješe da še patrico staršim ľudzom, co im njetko pomognuti. I jak kiedy obichodzicie to razmešačno, jak še vam vidi? Či še zljepšuje socijalna karta u Valalje, či vše horše? Ja думам, že vše horše, vše vece jest. Da jedni skori nie żadali prijazi, hvareli, že jest potrebniejších, ali teraz jest taki, co pitaju, že im treba. Ľudze vše chudobnejší i vše i vekši potrebi, a najveć vidíme, kad zeljime dreva. Na iste već kad idu preko licu za traktorom i pitaju dajce i nam, ne možemo, mi otprilike kolo 50 do 60 kubiki dreva pozeljime, ali je to, co znači to 1 kubik ili 2 kubiki dreva na iste kad mocna žima. Takže, co še dotika dreva, moglo bi sme do každého obisca dati. Nažalj, njeljem za ohrivu, ali i za každu drugu fajtu pomoci je vše veci zainteresovanih. Jedna z pričinoh za taki stan to i vše menši možljivosti za obezpečovanje roboti, okreme sezonske i za ktoru sebe ljude sami mogli obezpečiti osnovni sredstva za život.
Z druhého boku i opština Žabelj, ktorá u 4. kategoriji rozvitosti nema možljivosti vecej pomáhať, ta nažalj mesta za optimizam je bardzo malo. Srbija do njedavna mala 3 kafileriji, gdje še bezpečno zniščovali zahinuti životinji od rutki zo sklalnjoh, ali od kedi zavarta perše jedna, od ješenji i druga kafilerija, treca kotra ostala nje može postarčic prerobit šicko. Toti sceni po okoljiskov srpskih valalov, po Jarkov i Poljov, išće vše mož vidjeti. U našoj državi, ktorá do Evropy chce vojsť už deceniju i dlužej, problem mŕtvych životinjov ne može rišiť na normálny i civilizovaný spôsob. Srbija mala 3 kafeleriji i problem životinskih odruktov zo skladnjoh bol relatívno dobre rišený. Ale nie i po vekšini malih valalov, za ešte vše postoja doljiny za zahinuti životinji. Pred nepolným rokom kafilerija u Čupriji zavarta, a koncom ješenji i najsúčasnejša u Inđiji, ta tota jedina, co ostala robic, ne može prerobiť šitski odrutki. Oni će teraz Harja, že trebala opština da napravi jedno mesto ktoré je zahradzené, i gdje će voziti evidencija i dosta opština da će tam noši. To ja razumijem, že tak trebalo, ali već kad je trebalo od zadku počinati zakoni dodavati, nego perše uslovije napraviti za toto, a već kad prije zakon, že nješmeš odrucic na smetlište, nebo nješmeš zakopac. Teraz oni što je to vycahujuće, kao bude, že privremeno može zakopac, tamalj tadzi, oni će na to hvara, že pre zarazu. Nje predtým povedzme 17 dní stála tu krava, ktorá zdochla, bo oni nje prišli. I teraz, kto tu šíri zarazu, mi či oni? Da bi se mogli odnijeti, naprijed tu bilo na smetlištu bila jedna dolina, da še moglo ohabjac, sigurno bi venje ih zarazi bulenke tak, mušiš snimac u dvore. I to bi bilo ještě da ljeto. Naš čest žimno bilo i bilo minusi. I to njeljem u nas, bilo gdje pomešazni stali po dvora. Už mešacami to veliki problem, ta sme zamodljali upravo za veterinu, že bi nas poinformovala, či ona už vošla do Evropske uniji. Keďže i mi, farmere, už u Evropskej uniji, či treba, že bi zahinuta životinja po 2-3 týždni ležala na majetku, gdje žijeme vjedno s djecmi i že bi to njihto njesel odnjes. To ta neprijemnost, to razvaljana na statkaraše i naplacuje, a jomuše njihto nje pita, či to tak mož i či tak treba. Všetky veľké majetky musia mať kontrakt so kafileriju, ktorá im bude odnošiť zahynuté životinje. Problem predstavljajú malé gazdovstva. Oni zahynúce musia prijaviť z lokálnej zoohygienskej služby, ktorá organizuje odnošenie i ktorá povolá kafileriju, že by tie ostatky odniesla na kamionu. Ľudia by trebali znať, že po zakonu z 28. roku každá lokálna samouprava musí na svojej teritorii obezpečiť miesto za bezpečné zazberovanie zahynutých životinjoch. To môžu byť chladzalňa i jeden kamion, ktorý by životinské ostatky zazberoval po valaloch. Mi, asocijacija Hraždanoh, dostali preporučenja prave od Ministerstva poljoprivredi, to jest Upravi za veterinu, že bi sme obišli šitski lokalni samoupravi i prešvečeli ih, že bi napravili toti depoji, ktorí nje napravili od 2008. Tak, mesto, že bi to robila inspekcija, jak u normalnih žemoh, mi vše medzi žadanjami i možljivostcami. A baš sam teraz čula, bolo na teritorijsku za upravi veterini, bolo na inspektorka, že čekaju fondi da budu pravi to šitsko, za teraz u 2 opštinoh, jesu u celej Srbiji, gde možete to še odkladati. To nam niš nije pomaha. Že oni čekaju fondi. A je to tak kad vypatra država u nas. Kafilerija u Čupriji bila jedina u centralnej Srbiji, bo druga u Padinskej skeli zavarta ešte 2004. roku. Tedy bola zavarta i u Čupriji, bo zagadzovala okolisko, a mala i finansijni problemi, pretože i klanji nje placeli. Otverana je i zaverana da skeljoraz i od maja 2014. nje robi, a životinski ostatki kolo valalovše nahromadzuju. Pred 2 rokami je otvorena najsúčasnejšia kafilerija u Inđiji, ktorá nezagadzuje okolisko i vidzeljuje od neotrovnih odrutkoh, ali je od novembra zavarta. Ostala robi zljem proteinka u Zombore, ktorú u decembru 2013. prevžala Uprava za veterinu i imenovala nového direktora. Kapacitet proteinki je 45 do 50 toni na deň. Robíme 24 hodiny dňovo, 365 dní u roku. 6 kamioni nam neprekidno obiходza celú Vojvodinu i časť centralnej Srbije, a to nie dość, že by še pozberali všetky odrutky zo sklanjoh i zahinuti životinje.
Chvíľkovo sme vošli do investícií z vlastných sredstv, že by sme zväčšali kapacitu preróbku za 30 do 40%. To po švedko bude hotové, ale ani tedy nebudeme mať kapacitet za všetky životinské odrodky. Proteinka má kontakt so všetkými veľkými klavňami u Vojvodiny i skoro všetkými u centrálnej Serbii. Keď by počala robiť kafiléria u Čupri, dňový prerobok by bol zväčšaný za 35-40 tony, co by so sprešírením kapacitetu proteinky približno odvitovalo potrebom Serbii. My porušujeme produkciu u kafilérii u Čupri a plánujeme i porušovanie pohonov za prerobok, ktoré na všaký spôsob prerabiajú odrodky životinjoch. Za toto zainteresovane da jedni investitore, bo še z odrodkov dostáva željena energija, ali o tim budeme poznejšie beše do vás. Važno, že kafilerija u Čupriji počne robiť. Čuprijska kafilerija Napredak, ktorá vybudovaná pred 4 i veci decenijami, tiež pod upravu za veterinu, a veľký je zagadzovač vozduchu i vodocekov, ta jej oživovanie Češkovice. I proteinka Zombor stare pošorenje, ale še direktor i 55 robotníky namáhajú otrimovat z mašiny i filteri. Treba nahlášiť, že od državi nedostávajú nejaké dotácii, djelujú vyključno na trgovišných princípoch. Keď by Energozelena kafilerija u Indiji nebola zavarta, problému by ani neisnovali. Preto sme do studija povolali direktora tej firmy, ktorá z najväčšej časti u vlastnosti belgijského kapitálu i u menšej časti našich političarov, ktorí teraz nie na vlasti, že by potolkoval preco najsúčasnejšia nová fabrika zavarta. U sušnosti toto situaciju može potolkovať tak. Serbija má zákon i podzakonski akti, jak upravljati so životinskými odrodkami. To zakon skoro identični so zakonami u Európskej uniji, a uprava za veterinu odviše temna za jeho primjenjovanje i kontrolu. Međutim, ona má trojnjestu ulohu. Kontroluje všetkých produkovateľov životinských odrodkov prek svojich inspektoroch, kladze pečaci na meso jak certifika, že je bezpečné, i trece zanimaše i za komercijalnu robotu, bo má 2 kafilerije u Zombore i Čuprije. To čisti konflikt interesov. To pričina, pre ktorú Energozelena mušela zamknúť kapuru. Državni kafilerije nemaju dozvoli za robotu. Popravdze, sami sebe ih bi dali, a robja dzeše drostonše. Državni kafileriji nie muša ukladať do súčasných pošorenja za prečisťovanie vody. Filteri za vozduch jest, ale sú na koncu robotného viku. Direktor Tomič vari, že by trebalo uložiť 2-3 milióny evra do nových, ljem njet darodavatelja. Belgijski investitore, predtým jak odlučili uložiť kapitál do Srbiji, zrobili da skeľa studii o targovišću i o samim zakonu o životinských odrodkách, ktorý baš dobri. Naštiveli sme i všetky najväčšie klanje, že by sme obezpečili klijentoch. Rozumiše, že sme od upravi za veterinu i od Ministerstva poljoprivredi dostali pismene garancije, že dok fabrika bude gotova, zakon će počne primenjovať. Pre nemožljivosť roboty, pan Henson vari, že Energozelena má utrati 5 milióny evra. Po 2,5 za 2 roky. Preto dali tužiť državu Srbiju do Međunarodnog sudu u Vašingtonu. Obećali sme srpskoj vladi, že pokljačenje najde rješenje za vreme do časov fabriku. 33 naši robotníky nerobia od decembra, ale place dostávajú i nikto nie ostal bez roboty. Toto robíme, pretože chceme začúvať fachových robotníkov, bo by inšak češko bolo poznejšie porušať produkciu. Statkare majú dobre sotrudníctvo s veterinárskou inspekciou i veterinarami. Knjivajú šeljem na upravu za veterinu. Samovoljno i proizvoljno, bez dohvarki za statkarami, Uprava za veterinu prinjesla odluku o postupku za zahinutima životinjami, o primušujucim klanju, vinošenju, to jest odsudzovanju životinjog za zmajetku. Napriklad, predame životinju, a i dalje zmeje i vlasniki pokljaje živa. Generalno, najväkšie životní problémy u Upravi za veterinu, a i u cenovníkoch, ktorí da jedni veterinárski stanici odredzujú, jak im še vidzi i jak im odvituje. Za znešćovanje opasnih životinskih odrodkov, tот, kto ih produkuje, muši placić, a to trošok. Neopasni nie problem, tu nisu, a da kedy klanje na njih i zarabljaju. Međutim, postoji možljivost, že i opasni odrodki vojdu do neopasnih, ta produkovatelji i u tim slučaju vytvoruju zarobok. Prave taka možljivost postoji u Zombore i Čupriji. Međutim, to kratkoročni profit. Po peršu epidemiju. Proteinka i všetky stari kafileriji za konečný produkt majú techničnú masť, ktorú chasnujú jak energent, i mesovo-kostovú múku. Tota múka še skorej chasnovala za pokarmu, međutim, odkedy zavladala chorota šaljených krávoch, to zabranené všadzi, ta i u nás.
Taký produkt ще муші спаліць, але то могло лєму чупрії, та ще то ті велькі мехи нагромадзуju u Zombore u jednoj napuščenej hali. Muka bi še mogla hasnować za produkciju humusu, co še u Šveciji robi, ljem še u našej žemi nikto nie chce vlapić do toho. Może być by še mogla vyvožić, ale poneže še otrovni produkti nie vizeljuju, nikto nie chce ryzykować. Pre Pakistan Serbija nie može vyvožić ani meso, ani prerobki z mesa do Europske unije. Почитавани патраче, здогаднеме вас хтори прилоги с цеhodni патриц по конец емисiji. Дзешет спортски клуби, 400 спортисти и веќе як 60 спортски роботники робели у 2014 року у спортским друштве Русин за Рускog Керестура. Stari običaj kad še ženi vžime pokračunskih švetov sходзели na pratki u Bikić dolu začuvani. Ženi višivaju i špivaju ruski špivanki. Malo jest mesta u Vojvodini gdje funkcionuju teljo sportski klubi jak u ruskim Keresture. Oni už rokami zazberuju hlavnim mladih ljubiteljov sporta u Valalje, kotri ostatnjih rokov do Kerestura prinoša medalji i pohari i na najljepši sposob predstavljaju svoj Valal. Šitsko toto konstatovane i na ročnej shadski sportskog društva Rusin, kotra otrimana prešle i njezelji. Na primjer, radne predsjedništvo, ktorý Vislavski, Šajtoš, Дзешет спортски клуби, 400 спортисти и веќе як 60 спортски роботники робели у 2014 року у спортским друштве Русин за Рускog Керестура. И то дрог бул задоволјујуци, а постигнути резултати, насампред у карате и атлетским клубу, лепши од очекуваних. Прето праве за стих двох клубов и вибрани најлепши спортисти за прешли рок. Atletičarka Kristina Katona, najljepša mlada sportistka, a karatistka Veronika Jurić, najljepša seniorska sportistka u sportskim društve Rusin za 2014 rok. Не сподівала съм, що съм була найлепша спортисткиня 2014 року, але затем съм вело тренирала и мило ми наставим тренирати далі. I nadam se, že budem postihovati taki dobri rezultati, jak i u 2014 roku. Prošlog roku sam i položila licencu za sudiju, znači nigda do teraz nije bol ani jeden sudija u karate klubu Rusin. Jak sudija sudzela sam po malih takmičenjih turniroh, a ja što zmahala po velikih zmahanjoh i думам, že som zaslužila, že me prevolali. Схадска, за разлику од даедних прешлих отримана лемзо с представителями клубов и тото, по словох председателя Драгана Ковачевича, буде пракса и за идуци роки. To porabeljeno narok, že bi odluky sportského društva prinošali ľudia, ktorí u menším broju, ktorí každé odluky dobre rozdumaju, co porobia i nie prinešu ani jednu brzopletú odluku. После звитох котри винесли представники клубов, на Схадски констатоване že finansovanje je jedan z najvekših problemov funkcionovanja klubov. Društvo za teraz pomoć dostava ljem od mesnej zajednici. Mesna zajednica toho roku vidvojila sredstva od 667 tisuća dinari za sportske društvo Rusi. Ja verim, že im to ti dinari bar bitni, zato že ipak mi mali Valal Telo, ali kad mi sami sebe ne budeme pomagati, nikto nas ani ne bude patrić, ani ne bude nam pomagati. Toto su najbitnejše, znači i mnje, to našo djeci, znači oni treba jednostavno da se bavia s nejakým sportom, a nie všedem sa kompjuterom da šeca. За збоку општини прешошне финансирање самих клубов. Значи, општина подписуе уговори со клубами и на тој способ их финансуе и ту прескочене саме спортски друштва, ktorе зашли мада јаки својови трошки и да јаки заедницки трошки, наприклад струја, ktorу плациме, то струја на Јарашу и у стари школи, takže то шитско плаци спортске друштво. Да кеди сме добивали да јаки средства за збоку сами општини, средства утарганути и то терас тих задни 2 роки. Pogotovo možem povesti, že sama institucija sporta u Pulskoj opštini
da pomže zahašena. Sportski sojuz Očupnikula skoro nie funkcioniše, nie dostáva nejaké sredstva, takže ani nemôže vyboriť za sportské družstva, ktorí isto tak členi toho sportského sojuzu, že by dobivali nejaké sredstva. I tuto ti sami sportski društva prihodza do problemu i hašaše pomali u celej opštini. Cilj sportskого društva u 2015 roku išče barže pricahnuť mladých do sportu, a u tim bi mal pomohnúť i počatok hasnovanja sportsko-školskej hali. Društvo i mesna zajednica še skorej dohvareli, že sportistom hala bude dostupna od 1. februara, ali na toto zažljem budu mušic pričekac. Mi še poradzeli, napravili sme termini, našli sme všetky i sposoby, jak finansirame tam čiscenje, zametanje, znači za všetko sme našli sistem, ktorý bude dobre funkcionovať i všetky kluby boli zadovoljni. Mi za 2 hodiny napravili rozpodelu, napravili sme termini i všetky še zostali zložili i čekali sme to 1. februar, že do tej hali da vojdeme. I co še slučalo? Slučalo še, že posle tej naše odluky, ktorý zem bula, tako jutre deň rano nam javene, že nam zabranjeni uhod do hali. Mi došli skoro do konca. Znači, ostalo jedna mala častočka, a to etažiranje, odnosno zeljenje na pokrajinu i na opštinu. Po nejakých pripovedkách to by trebalo da bude 50-50. Znači, voninjem treba, mesna zajednica porobila všetko, co moguće, mesna zajednica već tu ne može porobiti nič. Ostalo ljem da še opština i pokrajina dohvarja, že komu co pripada i da počne finansiranje, znači da ľudia vojdu do tej hali i že bi še to hasnovalo. Po informacijama z opštini Kula, etažirovanje, odnosno rozpodzeljovanje prostoru u sportsko-školskej hali u Ruskim Keresture bude okončene u naihodzacích 2-3 mešacoh, až potim sportisti hodni do njih vojs i trenirac. Išće 2009 roku u Bikić dolu ženiše pozberali i osnovali združenje Bikičanki, čiji cilj začuvac stari špivanki, tanci, običaji i čuvac identitet ruske i nacionalne zajednici. U Bikić dolu u obistvu Nevenki Bobalj, predsjedateljki Združenja ženoh Bikičanki, prešloho tižnja u populadnjovi hodzinoh bilo veselo. Stari običaj, kad še ženi v žime pokračunskih švetoh schodzeli na pratki, u Bikić dolu začuvani. Ženi višivaju i špivaju ruski špivanki. Rizice Nješka, mi tu máme prátky, to u žinských časoch pravíme. Nemáme prostoriji svoje, to je jeden veľký problém, takže musíme tak stretať po obiscoch, šorujeme še. Jedna do druge i tak dok všetky obizeme, pa zaž znova i tak celú žimu. To je keď už predu to ti šveta, kračun, ta vecka počnu prátky. I do postu, jak známe, već tak u 4 dotlji. I teraz mi sami to všetko richtáme sebe. Máme, ktorí nám ženy zošiju, tu nam Verunka Nađova za zbačincov pomaha, pa máme Hanču Mikušovu za šidu, ktorá nám pošije fartuhi, trukujeme sami. Mustri povyberáme za starých fartuškoh, za salvetkoh, za hlavčkoh. Máme baš krásne kucharky, co sme robili. I co je interesantne, pravíme kucharky všetko, co majú dajakú poruku krásnu. Ani jedna nie bez slovo i to nam še bar spopačelo i teraz sme prešli na fartuhi, najveće to vyšivame. Bo jednu čas više stoji finansujeme. Ja keď še odala, tedy boli išće pratki i dost dluho boli pratki. Tad sme vyšivali, njehe klaloše tedy še nem vyšivalo i maceri štrikali už botoši. Boše nje predlo už tedy, keď ja še odala. A mi mladi ta vyšivali, izberali sme še, bilo nas 10 spari. Obovjazno 5-6 spari, ali 10 nas bilo, ktorí sme isto še bar skladali. Tu še vyšivalo, chlopi še kartali, špivali, frantibuli, frantovali sme še, a môj švekor von hral na harmoniku. Hlavni bol tedy u Bačincoch. Von bar zljubil hrać, a mi špivac. I bar sme špivali. Keď sme še narobili, špivali sme već do tancu. Boli tanci da i bar še ljubeli do nas hodzic. U nas najveće bilo, u Nađovih, najveće še tu shodzelo i bar sme še skladali, bar bilo krašnje. Cilj združenja Bikičanki začuvat stari špivanki, tanci, običaji i čuvat identitet ruske nacionalne zajednici. Prez rižni druženja ukazac šitskim tradicijni ruski jedla rusnacov i ih ručni roboti, bojagoni hvarja, višivki ih žvedatko, a kolači ih schopnost.
pišeme projekat do opštini, gdje dobijeme dinari, finansijski nas pomože opština, lokalna samouprava, a tiž pišeme projekti do pokrajini, ker še nam nahoda pokaže, že da co možeme zrobiť na konkursu, ktorý oni vydajú, že my to možeme da co zrobiť. Projekty pišem ja, i to sam ušela naučiť. Pisala som i skorej toho, ali već sam išla i na seminar pokrajinskog obusmanu, gdje sme i učeli da co o tim, pa mi je veljo ljepšejše teraz napisatske dužnaco, već sam i čula od ako to zna baš dobre to zrobiť. Takže ja pišem to ti projekti do pokrajini, za sekretarijatu za rodnu ravnopravnost sme raz dostali pomoć finansijnu, ke sme nošnji šili, o sekretarijatu za poljoprivredu, za našu manifestaciju, a za opštini každi rok pišeme celoročni naše aktivnosti i već na konto toho mi dobijeme penje, štori nam potrebni da še finansujeme na to tjetno manifestaciji, a tiž i tak predstavljame i kulturno-prosvitne društvo za našu špjevatsku grupu, która osnovana pri udruženju ženoh. A čom to tak? Zato, že toto naše društvo nije bilo obnovene išće. Ja z Petrovcoh, a priseljali smo še do Bikiću i već kad sam z Bikiću še odala do Berkasova. To už tedy tako veljo pratkoh nije bilo, ali zasme šeljem schodzeli. Do Sušedoh, tam jedna Sušeda bila mala dzeci, troje nje mogla iz nigdje, već ka mi z svojima hlopami išli tam i višivali, kad prišla sobota, mi še već šitski kartali. Jedni, ktori dvojo pa bi padnju, pa tak. I takže to bilo. Ali ja bi povedla išće dacu o bratskovanju. To še malo bešeduje, jak to bilo dzivčata, keď sme danas buli i pratki buli, ali kad prišla sobota, ljubog njedzelja, već kad še dzivčata i hlapci bratskovali. Već kad dzivčata še skriju, da hlapci nje znaju dze, dzivčata u koho i peču pampuški. I već tam dagdje kolo pol noci, kad šitski rozišli, već kad mi dzivčata išli povjazali pampuški na cvernu, pa sme mogli više ruci pred Ginjovu hižu, hore na drevo, ljebo dzebulo na hižu sme porucali. A tak to robili i hlapci isto, i oni. Tak što skrili od nas da nje zname, i tak i oni to robili. I već kad rano, kad šved išao do, tedy bilo mlijeka, nošalo še do mljekari, pampuški po viša i po hižoh, i daš i nje može do lapicu. Tak visoko. Špjevatska ženska grupa, tu osnovana pri udruženju ženok, tu smo počali 29. roku špivac i eto tirvame do teraz, uspih imame. Evo to što vidzelo teraz i u Đurđovec, gdje smo dobili specijalnu nagradu žiriju i tak bili smo u Verbaše, gdje znači bila manifestacija čuvari i tradiciji Vojvodini, mi Rusnacov predstavljame, máme krasni nošnji, Dragana Gluvnja Babić nam umetnički rukovodilac, ja i muži nas isto tak raje, provadi z muziku. I takže dumam, že robime, aktivni sme, poznati sme nadaljeko, šitski nas potrimuju na našu robotu, bo vidza, že to troška, co treba da tirva i že to treba da prenješeme na mladših. Nazdawamy się, że toty wyszywani fartuhi, kucharki i salvetki budu prikrašovac obisce da jednoj mladej ruskej gazdini. Po novim roku prihodzi sezona baloh, kotri še otrimuju u šitskih vekših mestoh gdje žiju Rusnaci. Včera večer naša ekipa naščivela 2 i prešvečela še, že obidva sali buli prepolni. Agnieszka še večer otrimuje už tradicionalni bal u širokih suknjoh. Po 14 raz u tim našim obiscu, u našem domu, možem povedati, že prepolna sala, že máme kolo 170 balošovcov više varali, máme i u širokih suknjoh, i dzivki, i anđi.
на балу облечена у праве руски сукні? Чувствуjem się tak, jak się kiedy nasze babi, dziadowie i babi, prababi čustvovali. A povedz mi, co ti dumaš, jesu na balu veľa mladých toho roku? A bome je dosta, već jak v Loni. To naša tradicija, to je večer kad šitski ljubitelje ruske muzike, ruskih običaja, toho kulturno-umetničkog društva Vidza, preširujeme to druženje s našima tovarišami, ktorí nás ljubja i jednostavno to dato co nam čekame z roka na rok. A ja na to bal priходim od svojih 14 roki. I každý rok som tu, ljubim prihoditi, ljubim še družiti, ljubim tancovati. I všetko toto, co to bal noši. Hovoria, že to bal ruských sukňov. Vy boli takedy oblečení u ruskej sukni s ohľadom, že chodíte od 14 rokov. Bola som, a teraz mladším prepušťala bus. Ej, celý stol, všetko keresturci. Vino, jakže vam tu na tým balu? Páči še nam, već še nam páči, prišli me potreba naših bratov, rusnacov z drugog mesta i oni hoće do nas na bal, da šori mi da prideme vidjeti jak oni organizuju, jak što oni vešelja. Každý rok môžem povedať, že stajemní účastníky balu tu, ale môžem pochváliť z toho roku, že máme veľa vecí o mladini, že dneška už je, môže byť veci, jak polovka mladých ľudí na tým balu i že už sa počalo rozdomovať, že by sa pravilo 2 baly, ale abo hľadať väčší prostor, z ohľadom, že my udržovanie máme väčší prostor, ostaneme na tým jedným balu, hoď bude takú stešnejšie, ale ja verím, že bude veselšie, že všetky budú zadovoľní. Велике було інтересування людзів, co ще і виді по числу гостів, які прийшло. Та я і колега Željko Farkaš spred kulturno-umetnickog društva Žatvi nadumali organizovati tradicionalni zabivačkov bal. Vidjeli sme, bar ste še vešeljeli, hej, teraz dakus pauza. Tak sme še i osjećali bars fino, bars. Každomu pomežnej pridze, mi vše chodzime, z Verbasu sme. Ja s Kocura rodom, ale žijem u Verbašu. I teraz mi poslala dzivka z Amerike, že ti na balu Kocure, tancuj veljo. Na balu nam odlično, pravi teraz sme tortu i baš nam odgovara. Co vam što tak najbardziej pači? Torta. Torta nam što najbardziej teraz pači. A jakie že društvo? Društvo odlično, evo vidite, raspoloženo društvo, idem tako. Mi vše raspoloženi, na každem balu sme vše raspoloženi. Macie i hostov? Hostov máme z Kerestura, sme tovarišo povolali i bardzo im se pači i varjali si narod pridu. A iste, oni perši raz teraz povolani? Perši raz povolani, perši raz. Hej, mi s njima boli na majstorskim u Keresture i oni teraz nam vracaju povolanku i varja že se im pači kenje ciganjavec i narod budu tu. A jakže še vam vidi Kocurcom, ktorí že bali krajší, lepší, to ti keresturski či? Kocurski vše najkrajší, jak znači. Fini každý, ale Kocurski najkrajší. My musíme byť pristrasni, hej, takže našo i ich krásni, ale našo ešte takú krajší. Cože hvaria keresturci? A ciganja, lepši našo. Každý svoje hvali, ale... Ali oni u nas kad boli, mi im i tombolu dali takvu, a mi kad boli u njih, nič nam ne dali, ali im ne zamerame, zato že mi pošli idem tancovati i vešeljiše. Pribranci časti boli na zabivačkoh i oni vše prišli
že by mohli môže buď vycáhnuť takú súrky, takú z kolbásy, takú z bendova, tak i my napravili, že by prišli pri Vranci, že by ľuďom bolo interesantnejšie, poneže ne znam, že či boli najedni malo do teraz u ostatnjih rokoch pri Vranci, a ne znam ani či všetky znaju, že to pri Vranci, da sme im hteli ukazati. Почитавани патраче, було то шицко, co sme vam pririhtali za nješkajši večer. Reprizu možete patriz na štvartog na 16 hodin i 40 minuti i na pijatog rano na pol šestej. U meno ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.